betting chua ilung ta pen menen main di ke ze kresro kamai gu Marasam News kederin sa Zeme Nelia gai radlei Singapore kede gurze de pe president gokta baya raja paksane dana indi ke ze krumdai ba mai ge Singapore pakte kalu bachange pataping yugene ten sogo belesi parliamentary speaker office ke email gene langai de leise sale aiz Sri Lanka kede gurze de pe president gokta baya raja paksa pano loma zai pugu bodyguard kananu ize dike ze krukuchum sumage duina lungodi bedailo Sri Lanka ge worst economic crisis petche protest ramene president bambeki ten shagidu bachange Sri Lanka Air Force go plan kelimbungene kada behram gdei Maldives me pakai delei media ramene Marasam pogabelu gumze raja paksane Sri Lanka kede gureze de pe president rogera lang beteuze Sri Lanka kede ge presidential system of government tingkum changker high school reaction ate set kumge raje te pe ge sokri pungjabam raje leine bam rasam re kyo gailu bachange de leise sale sai Sri Lanka next president gokta baya raja paksa bamge good nei ko zai to rakaning me mina hangchum la leise sale Sri Lanka kede gu body pe mera me wangkan duize de dam beki ge high kle teuze samsa be parliamentary speaker ne zinain dike zikrming rimage gokta baya raja paksane pataping yugene ten sogalu bachange Sri Lanka kede gu body pemra memina haina ringming yedu kuang kan dui guys wangnai rabetini ka dike zeng kai sumage Sri Lanka next president hange body pemra mene mine kan je balamge legabe lesi kumgene hazuka ka dakpe bamgu leise sal Marasam poga mene saje Sri Lanka kede gu next president to rakaning me mina hang chumna railang beteuze Sri Lanka kede gu body pemra me wangkan duize de dambeki parliament ge simple majority ngora kanang leizai pakna beteuze Sri Lanka kede gu sorkridu tuja chapse raje pe president gokta baya raja paksa du protesters bamme mina chang mene apo Sri Lanka kede gu raje pe kachi betur phura jai charge numtura kanang leise sale I me mina hangchum je Sri Lanka next president tura kaning meji dele railang be Ranil Wickremesinghe los rock Sri Lanka kede gu prime minister te go pe jai pakna betur je Sajid Premadasa pating kumringeming chuna Sri Lanka kede gu main opposition party leaders sai pakuchum peteze dulas alaha peramunu kraibitinge nine sangna rasam robe pe nai Sri Lanka poduzana peramuna party gu senior lawmakers leise sale Ministry of Health and Family Welfare mipumsak ibedege timsak serhega mebone zinain dike zikreming rimaige monkeypox harare tu hingraga be nai katanang be gazing bahange safety guideline kachulia ga be pepet kai dele aize India ga deina dana indike zikremdai bamage tingkum ringming Kerala petage monkeypox hararit nen raje Tiruvananthapuram Medical College roki monkeypox hararit ne raje ralang beteuze positive case petlu bachange de leise sale center government ne monkeypox hararit tu katanang be gazing bahangke safety guideline pepet ka bigne saje chogume apo monkeypox hararit gu sangtom patane lamnen radiza a mitage nalang be ki me tetlo zarangai de le sai haram gde me be kanrui mahange Ministry of Health and Family Welfare ne safety guideline kambe kanrui mahange monkeypox hararit kene kan reilu rahang pepet kai de le Ministry of Health and Family Welfare ne safety guideline pepet kai ze relang beteuze kan rabata ge wangna magra keuneze kan rabe pege chak hyak pe gumbam dina zai pakna bege nam khoring ramata ge doduita na wangna mara keuneza zapui pui tingo nai hazura meta ge zai pakuchum bege nam khoring zai hakona meirame toimagra ile zai pamban dai bege monkeypox hararit ne raga mene deito ge be kanet reme deito mara ile ze sale India kede gu national capital New Delhi namdi ge hello meeting kum cruises rock lesiki peset kroge ke be puidu piki tai ge ne kasya to me rahang bone ngunga tet be kidnap to luze greeted pelungene kakadui bile ze Delhi police ne sale ai mi donga be pepe ze South Delhi Vasan Vihar gane kasya to me rahang mabone gari ka kreise kilometers hadaima daria South Delhi gane Ghaziabad Uttar Pradesh ang me gri kretet che lem puiting kum cross rock puidu greeted pelungane kakadui bilei se sale lem pui pating kum cross rock puine police ta ge palam rang chi check kaise pachu kasya to me rahang mabomina hang chumze punui kire ki kanga bamsa mele zai dige ze rock sumai tingi ge papa kang me ki gine teluang be hi ge pachu kasya to me mina hang na du Vasan Bihar hachai ki market kene
ka hadole je sale zai pnui hachai ki te ki rote lu je wang be hi ge pnui ki re ki kanga ba mer hang be ko na ne machi du ge re ka lu je sara pe je pakang me du gari ne pnui chu ngora wang lo je rangai de le je sale zai ka sia to me mina hang chum ne pachu gari lung ge ngugyut kai je gari te pe lung ne pachu ka dui le je lak pi le je sale zai ka sia to me mina hang chum ne pachu ka dui me bangai je video ra me bangai le je sale Delhi police ne sa je pnui ta ke apo mi dong ga be pe Marasam je hello impuidu rehu ki ge katlebe rehu ki ne rang to gai le je sale zai ai me ka sia to me mina hang chum du police ne tui kam no de le zai ka sia to me rahang ma bo pnui ting kum zeng kai ku chum kai mingeu nai himre mingeu le je sale Lok rukna Manipur Legislative Assembly pakna be season ze dike ze coming ma magane bamchu ze kapai ke ze mingeu rimai changbe bambule za apo pakna be assembly season ge Manipur ke degu bodi pemra me wangkan dui ze hedodam sambihi plane te ze season cruise ke sitting bambule ze sale ai ze Manipur Legislative Assembly Secretary ke Megajit Singh ne wang rebelu rukna Manipur Legislative Assembly pakna be assembly season tingkum chang na jang kai ka na nai tingkum chang na jang kai ka chum ge ka charang kang wang ra be na tera be fui dam gai be rakho ga be bambu le je sale zai apo assembly season ge Manipur ke dei go bodi pe mera me wang kan dui je do dam sam bi hi ge Manipur sokri ne teni ka ket ke kamain sang ne sokri ki ge mata te ma hang suti zai tak ba mai hang ge sandu pet kai gu le je ke Megajit Singh ne sale zai pakna be assembly season ge do dam sam ga ra be je sokri ki gu department ka cham hang ge kacharang kang wang rabe na tera bam fui dam ga be deuge de dam sam ga gule zai pakna be assembly season railang be mai ge business advisory ko gu report hai mena ta ge pe ga gule je sale Assam nai Arunachal Pradesh ne zinain di ge ze kroming ri mai ge Assam nai Arunachal Pradesh ramrai ka ke peting piti je tu ze bam be deuge de dam sam ga ze haki ge be ta te nai hasuin sam ge be te ze Namsai declaration je sign to ga de le ai ze Assam ke de gu chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma, Arunachal Pradesh ku Chief Minister Pema Kandu nai, panai gu Cabinet Minister Bodi Pemera manai, ramrai te deuge deudam samgai ze, haki ge be ta te nai, hasuin samge be te ze, Namsai declaration ze sign to gai de le ze, haim nata ge sandu pet gai de le. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne sa ze, Assam kirei ki kanga bambe Arunachal Pradesh nai, Assam kade ramrai kak ze, tingkum reaks na Syria ramrai te deune, hatu pet ze ram ket ne keket ze kangi zabambe haki ge be ta te na suin sam ge be te gai de le je sale zai chuna a Assam ke dei na Arunachal Pradesh ramrai ka na ka ke bambe kulo haket chang kai ku chum kulo ge tu ra ba ga de le zai chi meru ge kulong kai te set che Arunachal Pradesh ramrai ge la le je sale zai Himanta Biswa Sharma na sa je Assam na Arunachal Pradesh ramrai ka ke kuloriak te sedune de le ramrai ka ke tu pe che ram ka na ka te si imak che bambe je sale zai aipo Namsai Agreement hasuin samge beta te tu gai mene samria te gai ze state kana ne regional committee cruise kana link peche apo committee ne Assam na Arunachal Pradesh ramrai ka ke tu peche ramrai te deuge te si mak cha bambe deuge palam peze report hechit ke ze krimingu tingkum chang na jang ka kana ge pege khamra le ze rangai de le Manipur Chief Minister N Biren Singh ne sa je pana Times of India group gu ka lege samsam dui representative nai hadoze hedodam sam gaize makum wang rabeting kum chang na jang ka ku chumge Manipur gene Femina Miss India 2023 bamrage dagum je ka da ko ra mei zai ka kring rabet deuge hedodam mize sam bi gai de leize sale aiza Manipur Chief Minister N Biren Singh ne dana indi ke zikro zama dai bama ge pogu tweets ke rogai je pane Times of India group gu lege samsam dui representative na hadoze hedodam sam gaize makum wang rabeting kum chang na jang ka ku chumge Manipur gene Femina Miss India tingkum chang na jang ka ku chumbam rahange dagum je ka da ko ra mei balamge hedodam sam gai de leize rogai de le Itanagar Capital Region ICR sokri ki ge reje de medui administration ne Itanagar district ka bambe hotel restaurant hasang rubeki leine ge beef ke chebe samki anui Zeme kone relate kaise ka tumzi ka buizi hotel na restaurant ramge rogabe lutuna loza sam hepet kai dele chige Arunachal Pradesh pram visit mene social media ge rogaise aizera lang beteuze Arunachal Pradesh ke ka tumzi ka buizi rame
te to razai heli de te be kai namra te le je sale Arunachal Pradesh pram bezet mene sokri ki gure je te meduine sam hepet ke be lugai lakse sokri du tuze chapse protesteze apo hindeze Arunachal Pradesh ke dege mate te sudu lu te ma ko le jai chogume apo hindi public mene lu te mak pege mata te hung me bamdia panui Arunachal Pradesh te kene tembia du loze rang chicha kai de le Marasam poga mene saz apo sam hepet kai beze executive magistrate narhang lagan subdivision kange mata te be pevne dana in dige uzi kromedai ba mai ge beef ke chebe sam ki hotel na restaurant mege luton na loze sam hepet kai de leze sale zai chogu me hotel na restaurant mene dige uzi krote ser ma mai lunge beef a chebe sam ki rogai be lutu maktina kacharang kang changna kan jo be lutu gle sai pnui hli ka de te be license rame hotel na restaurant megu sokrine sam hepet kai be phema pe jine license lutu kam guleze Itanagar capital region gu sokri ki ge mata to mene sale ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga de le pi guys an kinga ni mele indu to de le